amakuru mashya mu burasirazuba bwo hagati bivuze ko tugiye kuba tuyagarukaho yose. Reka duhere ku Bushinwa bwatangaje ko buzakomeza gushyira imbaraga mu gushyigikira impande ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo imirwano ihagarare vuba na bwangu. Drone ya Iran yateye uruganda rwa peteroli muri Kuwait, hatangazwa ko inkongi y'umuriro yasenye byinshi, kandi indi drone yibasiriye uruganda rwa Aramco Samref ni muri Yanub muri Saudi Arabia. Saudi Arabia yahise ihagarika kohereza peteroli ku cyambu cya Yanibu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko intambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba guhagarara vuba kuko irimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku isoko mpuzamahanga ry'ingufu. Tukivuga ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, nari nabasezeranije ko nzababwira uko byifashe ku masoko mpuzamahanga. Kuri ubu ngubu akagunguruka maze kurenga amadolari 100 urebye mu bihugu bitandukanye, kuko hari nkaho kageze ku madolari 120, ariko twafata ko wenda igiciro rusange kari amadolari 100, twibukiranya ko intambara yatangiye akagunguruka ari mu madolari 60. Iran irimo guteguza noneho gushyiraho imisoro n'amahoro ku mato anyura mu muhora wa Hormuz. Iran yatangaje ko igiye noneho kwanga imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko noneho yongeye kugarura igitekerezo cyangwa se wenda yisubiyeho ku bijyanye n'igikombe cy'isi, aho yavuze ko ikipe yabo izitabira nta kibazo. Oman yamaganye ibitero bya Iran ku bikorwa remezo by'ingufu muri Qatar, Saudi Arabia ndetse no muri UAE. Nubwo intambara ikomeje, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zavuze ko zigihagaze ku cyemezo cyo gushora miliyari 1.4 z'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade y'Amerika Iraida yasabye abaturage bayo guhita bava muri Saudi Arabia kubera ko umutekano wabo ari muke. Naho Misiri yategetse ko amaduka n'amaresitora bifunga ku isaha y'isa 3 z'ijoro kubera ikibazo cy'ingufu cyatewe n'intambara. Ni ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda bishyiraho ingamba, aho bamwe banabasabye rwose kudakoresha imodoka yabo bakagenda mu modoka rusange, ahanini bijyanye n'uko ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira. Hari amakuru avuga ko Amerika irimo gutekereza kohereza ingabo ku kirwa cya Kaja cya Irani. Minisitiri w'intambara wa Amerika yavuze ko igitero gikomeye gishobora noneho gutegurwa kuri icyo kirwa, kandi yashimangira ko hakenewe miliyari 200 z'amadolari yo gukomeza iyi ntambara. Ndasubiramo, ni amadolari miliyari 200 zose yo gukomeza iyi ntambara. Iyi ni intambara imaze byibura iminsi 21 waze neza umunsi ku wundi. Bibarwa ko byibura ku munsi hatakara miliyari 1 y'idolari, ubwo byibura ni miliyari 21. Ariko kandi Pete Hegseth, minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yateguza miliyari 200 zindi. Bivuze ko bashobora no kuba barimo gutekereza kuzakomeza iyi ntambara, nubwo wenda nkuko turakomeza tubigarukaho. Trump we aravuga ko noneho iyi ntambara igiye kurangira, yewe rero ngaranifuza ibiganiro, ariko ibyo biganiro ngo nta muntu afite wo kuba baganira kubera ko bose yabishe. Ibitero bya Iran byangije hafi 17% by'ubushobozi bwa Qatar bwo kohereza gaze ku isi. Naho Qatar Energy ishobora ngo guhagarika amasezerano ya gaze ni mu gihe kigera ku myaka 5 yose. Ibihugu biri mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholandi, Ubuyapani na Canada batangaje ko biteguye gufasha mu kurinda umutekano w'ibikorwa bijyana n'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz. Gusa ibingibi Iran ntabwo irabyemeza, kubera ko yatangaje ko igikorwa cyose gifite aho gihuriye n'Abanyamerika cyangwa se Israel ko kigomba kuzasenywa ni mu gihe cyagerageza kunyura muri uwo muhora. Qatar yasabye Amerika, Israel na Iran guhita bahagarika intambara vuba na bwangu, ahanini bijyanye n'uko ibihugu byo mu kigo bikomeje guhomba. Misile za Iran zateye Israel mu gicuku, zimwe zageze ku ruganda rwa peteroli rwa Haifa. Nta bantu bapfuye cyangwa se ngo bakomereke, ntabwo biratangazwa cyangwa se mu byemezwe n'ubuhande rwa Israel. Israel yasabye abaturage kujya mu buvumo vuba na bwangu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko ibitero byabo ngo ni bike ugereranyije n'imbaraga bafite, kandi ngo bazakoresha imbaraga zose nibongera guterwa. Trump yavuze ko yabwiye Netanyahu kudatera noneho ibikorwa remezo bya Iran. Trump yavuze ko batigeze bamenyesha mbere ko bashakaga
gutungura Irani. Noneho Uburusiya bwo bwamaganye igitero cya Israeli cyakomerekeje abanyamakuru ba RT muri Libani. Ngira ngo watangiye ukurikira amashusho wirebera neza rwose ibirimo kuba muri iyi ntambara, aho noneho n'abanyamakuru bashobora kuba barimo gutangaza inkuru mu buryo bwa live, ibibombe bikabagwa iruhande. Nibura indege za gisirikare 16 za Amerika harimo na drone 10 zasenyewe muri iyi ntambara. Umuyobozi wa IAEA cyangwa se ikigo gishinzwe bya nuclear ku isi yavuze ko nubwo Irani yatewe ngo igice kinini cya gahunda yayo ya nuclear we kiracyahari, yewe rero ngo nta n'uwagikozeho. Yavuze ko Irani ishobora kuzakomeza gukora misile, ariko ngo Irani nayo ngo kuri ubu ngubu ntabwo iratangaza ko yiteguye gukomeza gukora izo misile. Icyakora cyo Netanyahu nawe ngakomeje amagambo akomeye, yavuze ko Irani itazongera gukora misile we, hanyuma avuga ko Irani yahise itera Israeli ikoresheje misile zayo zose, kandi ngo ubushobozi bwo gukomeza gukora izo misile bamaze kubwambura Irani. Korea y'Epfo irimo gutekereza kugura petroli mu Burusiya. Isi iri mu bibazo bikomeye by'ingufu kuri ubu ngubu. Qatar yavuze ko ibitero bya Irani byagize ingaruka ku baturage benshi, ati ntabwo ari ku nyungu za Amerika gusa ahubwo ni no ku baturage bacu. Naho Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitangaza ko zasenye umutwe w'iterabwoba ufitanye isano na Irani na Hezbollah. Iyi ntambara ngirimo kwaguka mu bihugu byinshi, kibasira ingufu z'isi yose no guteza umutekano muke ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero bikagaragaza neza ko byanze bikunze isi ikwiriye gutekereza ku bijyanye n'uko iyi ntambara yahagarara, bitabaye ibyo ingaruka zirakomeza kuba nyinshi. Irani yarashe kuri Israeli muri iki gicuku misile balistike zifite imitwe ya cluster bombs, no kuvuga uduce cyangwa se igisasu kijya kugera ku butaka kikabanza gucikamo imitwe myinshi irenga 80, kandi yose ikagira intego zitandukanye. Netanyahu ati gahunda yo guhagarika intambara nubwo Perezida Trump avuga ko ishobora guhagarara. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko nta gihe ntarengwa cyangwa se gahunda ihari yo guhagarika intambara. Minisitiri w'intebe wa Espanye yavuze ko Uburayi budashyigikiye intambara Amerika na Israel bagabye kuri Irani, kandi ko intambara nk'iyi ngiyi itemewe. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa butazitabira ibikorwa bya gisirikare byo gufungura ku ngufu inzira ya Hormuz. Irani yongeye gutera Israeli izindi misile nyinshi mu gicuku, ibigaragaza ko iyi ntambara nubwo bavuga ko baciye intege Irani iracyafite ubushobozi bwo kugaba ibitero. Abayobozi ba Saudi Arabia baburiye ko igiciro cya peteroli ko gishobora kurenga $180 ku kagunguru niba intambara idahagaze vuba na bwangu. Nkibutsa ko kuri ubu ngubu n'ubundi igiciro cyamaze kuzamuka kirenga 100, bivuze ko noneho Saudi Arabia yo iratekereza ko igiciro gishobora kuzikuba inshuro 3 ugereranyije naho cyari kiri mbere y'uko intambara itangira. Irani yavuze ko Israel irimo gutegura igitero noneho ngo cy'uburiganya kigamije gushyirwa kuri Irani mu bikorwa byibasira petroli ya Saudi Arabia. Indege ya F-35 ya Amerika yarashwe. ABC yatangaje ko indege ya gisirikare y'abanyamerika F-35 ko yarashwe n'ingabo za Irani. Twibukiranya ko izi ndege ubundi bavugaga ko zitajya ziraswa, n'ubwa mbere tuzibonye mu ntambara mu buryo bwa nyabwo, kandi biragaragara neza rwose ko barimo kuzihanura. Naho ingabo zidasanzwe za Irani IRGC zatangaje ko zimaze guta muri yombi abantu 178 bakekwaho gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwavuze ko kwica umuyobozi w'umutekano wa Irani Ali Rajirani ngo ntabwo bikwiriye, kandi no kurenga ku mategeko yose y'intambara. Hari amakuru avuga ko sosiyete yitwara petroli yishyuye Irani miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo inyure mu muhora wa Hormuz, ariko aya makuru ntabwo aremezwa n'uruhande urwo ari rwo rwose rubishinzwe. Naho Irani yibasiriye uruganda rwa Mina Ali Ahmadi muri Kuwait. Perezida wa Argentine yavuze ko Irani kari ubutegetsi bw'iterabwoba. Uwo ni perezida wa Argentine, kandi ko iyo Argentine ngishyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli. Israeli yakoresheje ibisasu bya gaze kuri Basenga ni mu gice cya Idi
cyangwa se mu gihe abayisilamu bizihizaga Idi Mubaraka, icyo gihe Israel nayo yakoresheje ibisasu bya gaze ibarasaho ubwo barimo basenga banishimira kuba basoje igisibo cyabo. Ni wari umwanya mwiza cyangwa se ni wo mwanya mwiza Israel yabonye wo kugaba igitero ku banya-Irani. Amakuru menshi yakomeje kugenda ajya hanze yemeza ko mu gicuku Irani nayo yarayimisha amabombe kuri Israel. Perezida Zelensky yavuze ko Ukraine ngo yohereje inzobere zirenga 200 mu bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati mu rwego rwo gufasha guhangana na drone za Irani. Uburusiya bwahamagaje ambasaderi wa Israel ni nyuma y'igitero cyakomerekeje abanyamakuru ba RT ni muri Libani nk'uko watangiye ubikurikira. Ubusuwisi bwafashe icyemezo cyo kudaha Amerika intwaro kubera intambara irimo kurwanamo na Irani. Irani yongeye kohereza izindi misile nyinshi cyane muri Israel mu gicuku, naho abantu 2 bakekwaho kuba intasi za Irani bafashwe bagerageza kwinjira mu birindiro bya submarine y'Ubwongereza. Umusirikare wa Israel yashinjwe gutanga amakuru kuri Irani ni kubijyanye na Iron Dome. Ali Mohammadi Naini wari umuvugizi wa Irani nawe yishwe mu bitero byo ku munsi w'ejo. Perezida wa Turukiya yavuze ko ibikorwa bya Netanyahu ngo bikomeje gushyira mu kaga amahoro ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose muri rusange. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibihugu byo muri NATO cyangwa se ibihugu babanye mu muryango wo gutabarana ngo ni abanyabwoba kandi ni ibigwari. Mu masaha 24 ashize nta bwato na bumwe noneho butwaye peteroli bwanyuze mu muhora wa Hormuz. Ibi bikongera impungenge ku isoko ry'ingufu ku isi. Israel yatangaje ko yishe uwitwa Mehdi Rostami wari umuyobozi ukomeye cyane mu rwego rw'ubutasi bwa Irani, ikavuga ko yari afite uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'iterabwoba. Irani yatangaje ko ishaka gushyiraho gahunda nshya y'imikorere mu karere. Irani yemeje ko Ali Mohammadi Naini umuvugizi wa IRGC ko yishwe na Israeli. Amerika ngiye kohereza noneho abasirikare 2500 b'abamarine ndetse n'amato 3 ya gisirikare ni mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo hari ibitero, Irani yavuze ko kohereza petroli ku kirwa cya Kerch ko bikomeje nk'uko bisanzwe. Umuyobozi wa Irani yavuze ko kwica abayobozi bakuru ko bizatuma ubutegetsi budasenyuka. Ibi ni byatangajwe n'umuyobozi w'ikirenga Khamenei. Irani yavuze ko itigeze igaba ibitero muri Turukiya cyangwa se Omani. Ibyahabaye ngo bishobora kuba biri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Israel mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko Irani ishaka kwagura intambara. Perezida Putin we yavuze ko Uburusiya ko buzahagarika iteka ryose ibikorwa bya peteroli mu bihugu by'abanyaburayi cyangwa se ibishyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Perezida Putin yavuze ko bazakomeza gufasha Irani kugera ku munota wa nyuma, ariko nanone ngo bashobora kuba bahagarika ubwo bufasha gusa niba Amerika nayo ihagaritse gufasha Ukraine. Irani yaburiye ko pariki, ahantu ho gutemberera n'ahantu ho kwidagadurira, ibyo byose ko bikwiriye gutangira gutekerezwaho cyane kubera ko bishobora kuba bibi ku banzi bayo, ariko nanone iteguza ko abatemberera mu bihugu by'abanzi nabo ko bakwiriye kwitwararika kubera ko bashobora guhura n'ibitero. Perezida wa Irani arashaka amahoro n'ibihugu byo mu kigobe. Perezida wa Irani yavuze ko Irani yiteguye gukemura ibibazo n'ibihugu byo mu kigobe kandi mu mahoro. Ikigo mpuzamahanga cy'ingufu IEA cyavuze ko iyi ntambara ngo niyo ihungabanya cyane isoko ry'ingufu kurusha izindi zose zabayeho. Hari amashusho yagiye hanze agaragaza igice cya misile ya Irani kigwa ku murwa mukuru Yerusalemu kinasenya inyubako nyinshi. Ubwongereza bwemeye ko Amerika ikoresha ibirindiro bya RAF Fairford ndetse na Diego Garcia. Ibyo byose rero babyemeye mu rwego rwo kugira ngo babikoreshe batera Irani. Hari amakuru avuga ko Amerika irimo gutegura kohereza ingabo ku butaka bwa Irani. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yavuze ko bafite amakuru ko Israel ishaka kongera kubatera, kandi nibiba nabo rwose ko batazigera bifata, bagomba gusubiza ku kigero cyo hejuru.
naho muri Australia sitasiyo zirenga 100 kuri ubu ngubu zarafunze kubera ko nta bikomoka kuri peteroli zifite. Ikindi kandi biravugwa ko imodoka nyinshi zaraparitse. Trump yavuze ko adashaka ibijyanye rwose ngo no kuba umuhora wa Hormuz wakomeza gufungwa, ariko nanone avuga ko asaba ibihugu bitandukanye kumufasha rwose uwo muhora ugafungurwa. Iran yo yavuze ko abaturage benshi b'Ubwongereza ngo ntabwo bemera iyi ntambara, ariko minisitiri w'intebe Sama akaba akomeje gushyigikira iyi ntambara gashyira ubuzima bw'abo Bongereza mu kaga. Trump yasabye Ubushinwa n'Ubuyapani kumufasha gufungura inzira ya Hormuz, ikibazo gikomeje kuremerera Trump watangije iyi ntambara. Trump akavuga ko Amerika iri hafi kurangiza iyi ntambara na Iran vuba cyane, ndetse rero rwose ngashobora no kujya mu biganiro na Iran nubwo bigoye kuba yabona abo baganira. Perezida wa Iran yavuze ko igihugu cye kidashaka kurwana n'ibihugu by'abayisilamu. Iran yavuze ko ishobora kuzatera Ras Al Khaimah niba ibirwa bya Gulf byongeye guterwa. Umuyobozi mukuru wa Iran yavuze ko Amerika na Israel ngo bananiwe kuyisenya, ahubwo ngo igihugu cyarushijeho kwiyunga ndetse no kwiyubaka. Iran yasabye abaturage kuva mu gace ka Ras Al Khaimah byihutirwa. Raporo ya BBC iravuga ko ibitero bya Iran ngo byangije ibikorwa bya Amerika bifite agaciro karenga miliyoni 800 mu byumweru 2 gusa. Trump yavuze ko Amerika ishaka kuganira na Iran, ariko nanone ngo nta bayobozi basigaye bo kuba baganira nabo. Ngaye nguko rero ayo niyo makuru amwe mu y'ingenzi twagarukaho. 5 kuri 5 turakomeza kubana.